Om Swastiastu. Rahajang semangat alet sarang sami. Perkenalkan, nama Ibu di Koming Unit Partiwi. Sane mangken, Ibu jagi nelatarang inde kruna nganuten wangun nyane. Tapi ke alet-alet uning, napi nika kruna. Inge kruna, inge punika pupulaning suara pianjana sane ngawatuang arti. Pepalih kruna, kepah dados duang soro. Pertama, wenten kruna basa Bali sane nganutin wangun nyane. Kaping kalih, wenten kruna basa Bali sane nganutin wewangsan nyane. Inge, sane mangkin Ibu jagi nelatarang inde kruna basa Bali sane nganutin wangun nyane. Pertama, wenten kruna lingga. Kaping kalih, wenten kruna tiron. Kaping 3, wenten kruna pola. Kaping 4, wenten kruna dwilingga. Lan kaping 5, wenten kruna satma. Inggih, mangkin Ibu nelatarang inde kruna lingga. Kruna lingga inggih punika kruna sane durung poleh wewehan pangater pangiring miwah seselan. Sane kaping kalih wenten kruna tiron. Kruna tiron inggih punika kruna sane sampun poleh wewehan pangater pangiring miwah seselan. Sane kaping 3 wenten kruna polah. Kruna polah inggih punika kruna sane sampun kepolahang utawi sane sampun poleh pangater anu suara. Sane kaping 4 wenten kruna dwilingga. Kruna dwilingga inggih punika kruna sane sampun kaping kalihan. Sane kaping 5 wenten kruna satma. Kruna satma inggih punika angkepan kalih kruna sane ngawatuang arti asiki. Inde kruna lingga wenten kruna lingga akecap, kruna lingga kali kecap, kruna lingga tigang kecap, kruna lingga petang kecap, lan kruna lingga limang kecap. Inggih, inde contoh kruna lingga ngiring cingaen di kiring layar sampun wenten contoh kruna lingga. Inggih, kruna tiron kepah dados 3, wenten kruna tiron mapangiring, kruna tiron mapangater, lan kruna tiron maseselan. Ngiring cingaken contoh riki indek kruna tiron. Nika iwau Ibu nelatarang inde wangun kruna. Sane mangkin sinab Ibu antuk pramo santi. Om santi 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 om. Suksema.